March ni khat sangha zakwa somkwa khan Fauzi Azim Kandil Baloch ti a riat lar chu Der Ghazi Khan khopui Punjab province Pakistan rama alopianga unaw mi paparuk le meichia pani aneya model le actress ni in Pakistana chuan shelawan kherlawang ti tur khopa lar le boruak nei hat khopa mi tengai ven ani chung ko harsa ve tak atanga selian ani a le khazir lama po ati theiviawa chuti rualin lemchan le zailam po nuam ati in hemilaina hlotling khopa kalzel chu atum dan po ani reng ani mi te hriata aron lar chhuwa ma chuan bus hostess basa jin veivak te lo chiaw au na athok thin ani kumsang ni pariat a kumsom pasari mi lek ni in an khotlangwal Ashik Hussein chu pasala aneya apasal hi zaidam le pafel tak aloni bik lo nge Kandil Balochi hian vuak le kutlhak apasala tanga atwana sathin ema wangin anin nei tanga kumni nu leka let le to lo turin apasal hi achwa santa ani apasal achen nu hian modeling le lemchan lam alu chil trana a video le thalak a post thin te baka social media a achet veldan shim chuan mi mit ala in karlawa mi shiat alo in alar chhote em ani kong le lama tanga thlir chuan meiche huai sen tak ani ti te po in asoi thei anga hei hi achan chu Muslim sa kho obbe ram then khat le Pakistan anga chuan patriotic culture an la lavung ema meichia ten zalen takin an rilru le ngai tuana an tlang zar zen lo ani meichia te chu mishinga chiar an ni trok chau ti ila kan soi war tuk angem ka hrelawa Kandil Balochi ero meiche satlia ani hau lawa angai dan le thani a hriate chu tlang takin social media apuang zar hre ngai lem lo ani a video a athu soi then khatte chuan mi lom a hlo in Pakistan le Indian chalai te zinga phei chuan atlana hle nge ani kumsang ni sompali atang phei chuan Pakistan talk show a ain landeu chara heng huna te hian zai tura som le ama an komna ani deuh tlang pui ani hei baka hian Neptuner web solution a digital manager in athok bok ani Muslim meichia te thuam dum burkha te chu ani chuan inbel adu ve ngai hau lawa ano panlai atang tua milar ni chak le duwa thui hal ani awangin mi hriat hlona tur ani dom phot chuan ti she anei lem lo viau zel Facebook a video le thalak a phau chwa thin te chuan Islam sa ko fir takkal phung chu adodal fawa heti rual hian Pakistan population pum puyatanga za somruk zet te chu kumsom thum hnuai lam ania wangin Kandil Balochi hian andu zong a hrefu nge ni saruak don dona a thalak le video te a imbol lai thalak vel te baka bikini thuam ne na alam lai vel video te chu a phau chuak ta fawa boruak ngam taka a chet vel dan le in the thil vel dan chuan mitam taka hi pa heng a thalak post te ai ma a hetiang ti du na ril ru le huai sen le liberal anei na hian ngai sang tu le ngai hlu tu po anga pha viau reng ani amai ro chu heti lai hian heng a thil post thin te hian aram Pakistan culture le sakhwa in kai shwain dan le dun akal na sa thin hle a mitam tak du tu le lom tu kara mi then khat hotu le milep chia le no chizuar thitla kani ti hiala ama beitu te an vereng thawa ma se Kandil Balochi hian heng mi te hi abeng khon du lem lo ani soituangin social media hi in thelar na mai pi alama sumlak lu na na mang tangkai thiam hle a kumsang ni sompali khan cooking oil company le film distributor te chuan an product te chu Facebook page a thelar sakturin contract an sign pui ani heti lai hian thil tau thale changka ngai na mi ani a aboruak hapchin po asan ema wangin a poisa man chua po a shol thei hle nge ani sangni sompanga kum toplam khan Balochi dream ber pakhat chu alo thleng dik ta chi a Pakistana Google a zone search tamber som thlan chua zinga a ve wang ani adu tona chuan zapa ane ngai lawa October sangni sompanga a Pakistan cricketer Imran Khanan anupui a then nu khan
Balochi hian anupui pathumna ni tumin campaign te abo sei hial ani kha hemitum hian politician Imran Khan in kota dingin Khan in bang lon lu turin puina te adil hial ani ome reporter te hna chuan Khan hi ka hmangai tak zeta he bang lon liam tura min pui chuan engthil po ti ka huam ti in a soi hemitum hian Pakistan ram chunga TV channel zong deuh tho in live in he thil thleng hi an pe chuak nge ani social media lama athil soi chen khat hian in hialna a chok chuak ve fawa sangni somparuk February thla a Valentine's video message ati chua po politician chen khat ten Valentine's Day an do dala wangin mi mole phut khat an ni ti in adim vak lo ani mi ten anundan chungchanga soisena le za puina tongkam an chak chua piangin ani chuan za map lovin ani chuan engwangin nge ka video in en ti in zona bokin avomlet mai trin asoi dan le a chuan lar tur chuan I thuam no I phel angaya mi te hriat lo ni tur chuan danglam le maksak te hleka che tangai thin ti in heba ga hian March ni som pakwa sang ni som paruk India le Pakistan cricket match 2020 khel tura Pakistan in hne na an changani chuan a followers te tan sarwaka lam atiam mau mai he lam hi Pakistan cricketer Shahid Afridi tan a hlan tur thu a soi bok ma se he mecha hian Pakistan in hne na an changzo talaw ani kha April sang ni somparuka Kandil Balochi chu comedy news show chuan Abdul Kavi nen live debate nei turin asoma Kavi hi kumsom nga mi Islam sa kholam le Quran scholar mithiam ani a TV show vela po alolang fau to ani hemi chumpo hian somna ngai poimo in he show hi video kal thlangin Punjab thanglam Multan khopuya tangin alo zom ve a he khwai hian religious school anti Muslim sa khwa le Quran zirtina school anei ani Balochi ero studio a alo thuthunga he show hi debate ani na angin palai somte hi topic thlan chua in hial turati te anni Kavi hi athiamna le serle sanga za akaina awanga shiatlar ani a Balochi ve thung chu apian nalna te Instagram le Facebook vela a video post vel atanga lar ani kumni don chu Balochi chevel hian Pakistan society chu alo te min cheto a kong le lamzong thlir chuan thangthar te fui tu le ti phur tu ani le loisi chuta le presenter chuan Balochin Pakistan cricket team te anchak chuan captain Shahid Afridi tan sarwaka lam atum chungchanga Kavia ngai dan azota presenter zodan tak chuan Balochi sarwaka lam intiam na hian Islam sa khwana awanga firfiak taka chachin te ati zia om phangem ti in le heschiptis sarwaka lam hi itan po alan ve thei mai lo mo ti ani a he zona chim om le ha hol zet mai hi Kavi tan po chan thiam harve tak mai ani a fiam thuang reng dawin Balochi chu Karachi a omna khwa a mu adu thu asoya mitam tak chuan Kavi hian mu tak tak po atum lawa asoiliam ve mai maya an ngaya ma se hemi te pani hi in mu tak takin anhuwa an soile dan ero ai nang lo thung in mutura ngor taka in soma aim pu ve ve a Balochi chuan Kavian angai na thu asoya Kavia ve thung chuan alar zual theinan remchanga min man atum ti in asoi ve thung ani he boruak hi atop zui mai done moti hnuwa June thla aron her chuaka Balochi chuan ati dan thinang bokin Kavi ne na anin mu tuma Karachi hotel rooma an thalak dun vel te chu social media a aron the chuak le te chiai meya he thalaka hian Kavia lukhum beram hula siam te chu Balochi hian khum sakin om her angreng takina in post velani video toite Balochin alak na a chuan Kavia chuan modelin aron tlowang a hlim thu te sa khwana chungchanga in kai shuaina le ko mu na tha pengeya abe seile rin thu asoi ani amai ro chu he thil thleng hi Balochi thi na tura anar kai tu alo ni reng zoka media lamte thu her kwalvel dan adan tak te awangin television station le media rang te chuan
Islam sa khua na a mi poimo ni pha in lepler taka he model duai lo ve tak mai hun aman puina chu an soidu berle an chotui tak ani a he mi ngong kal zel hian ka via chu anna mi te zinga po in chuan tham khopa na za om atang chuan ban tir ani a he mi hnu po hian balochi ve thung chuan ka vi chu thalak pui thadu vak lawa apua hei ba ka hian Ramadan Muslim chonghei lai ani chung po in soft drink te cigarette te po kanzu ham ani ti a pu in Islam sa khoveng him tu tur ani lain atiming hliau tu ani ta zok ani ti in AFP journalist chu ashil ani he thil thleng le in puna chungchanga hian rock band singer pakhat Shayer Mufti chuan balochi chu akal thui ma a ramri pelin ati lo turba thleng thlengin ati ni in asoi heng thil thleng awang hian mi pui tam tak chu an ngoi hle thei talawa press le media te chu kandil balochi ni na dik tak hailang turin an norta a balochi hian a thei topin ani na dik tak hi engtik lai po in thup ram lo tum thina hei wang hian identity chungchanga po dot le thudik lo alo soi pha fo reng ani journalist te phurna lam takalo nia wangin reipo ria lovin balochi ni na dik tak chu an thur chuak rang hle a aming dik tak chu Fauzi Azim ti te pasal le fa pakhat nei to ani ti te ba ka an chung ko background thlengin an ron phor fai ta lenga hetianga phormual phau ani ma hi chuan tu ma achor chuan khomi le sa te nge po in ani na dik tak hi an shelawa wandoi thlak takin he in highland na hian khotlanga achung kwa chu din mun har sa taka om tira khotlangin an chung kwa chu an dem lui ba ka an chung kat laina hnai te nge po in tongkam na tak takin balochi u naw mi pa te chu an hau ve zela an chena khomi pui zong deuh thoin a u naw mi pa te chu thiam lo chan tirin in u naw nu hian kan sa khodan le zaom na ati borbang ani ti in engthil emoti turin an nor na sa hle ani press meeting a ming le ni na dik tak an share de tanga ni som pariat ral nu July ni som paruk zing lama balochi chu achung te chen na ina thi a mu ani a athina chungchanga hian u naw pa wasi ma chu man ngal ani bok balochi chetvel dan khan an chung ko za omna ti chia in hliam na tak ator tira hemi thoi dam le na tur le an chung ko za omna hum him nan kandil balochi chu a u naw pa tha nge ani mi te po in an ring fur ani Pakistan hian honor killing anti mai chung ko za omna hum himna chuan lama manga chung ko member me chia tu emo tha na hi kumtin thlengzi a soi ani bok tha ani dan khatia phormual phau ani nu le sha sadardin khomi puiten achung te anvo reng ta ka chuan balochi chuan achung te ril ru thoi dam nan ti in achung te chu an khwa sha sadardin chu chwa sana multan khwa in beng bel tur le anin lua man tum sakte ba ka anma mo tum sakte thlengin atiama heti lai hian a thil ti awanga mi puite thin rim na rim ronnam chuak chu a hai bik lova ju ni somni pariat khan Pakistan Interior Minister chu asahim nan ti in police te ven himna adil hiala ma se adil na hi ngai poimo sak ani lem lo ani hemi nu hian muslim ho kut poimo Eid al-Fitr chuan aron nang chinga he kuta achung te zom velo mai chu aril ruka ma se anu dewa aril ru thlak le in Karachi a him lo tran riawa ain hriat awangin achung te chu zom ve arel ta zoka hotu tam tak anei to awangin heti hun lai vel hian thlapha na le hlo ruk na riaw aneya hemi chuma achung te kut chung atana fin tura akal tumpo hian nidanga a hak ngai reng lo muslim meichia te thuam nikap ha in mi te hriat lo theiang tur berin na in thuam ani achung te ina po hian ala hlau thong reng thawa lai te chu ofsel turin ati thin ani achung te awafin nu hian a unaw pa wasima chu balochi nung changle an chung ko za omna ati chia ta wangin aril ru aladam thelawa
hemi chuma balochin a chung te avafin tumpo hian wasima chuan balochi chu tha vawin in atangin achuak taw nge ani balochi chuan ana wasima chu thlemlung o in nupui zon hu sakte po atiam hiala hetia anin thlemlung oile nu hian wasima po in lama aron let le a hemitlai hian an chung ko tan bong nu te thlum tui tak asiama an hlimtlang le ani ma se heng thil zong zong hi wasima plan vek alo ni a bong nu te a chuan sleeping pills muthilna alo tel renga chumi zan chuan a chung te chu ma taka an muta vek hlom ani atuka nu ber jing thau chuan balochi chu tuk thuan siam tura kai tho an tum chuan alo thireng to ani ka hlaulu tuka ka au chuak vak ani ti in asoi ani hemi nu deuh hian wasima chu man ani a press meet ma a wasima hian a u nau nu chu an chung ko za omna hum him adu awanga a tha thu le a thil tia in thiam lo na anei lo thu asoi ani asoi zelna chuan Facebook le social media a video le thalak duktak lo le lepchia tak tak a post fawa he hian kan chung ko za omna ati chia ani tin zapa lo taka sa ko pui thiam asong bol vel awang le Islam sa khwa ati ming hliau awangin media te kan chen ina anron phone khom rui renga kan tan chuana za thlakin kho eng kan hungam lo ani he ba ka hian khotlangin ama wang hian mindem na sa hle thin ti in wasima hian na u nau nu balochi atha chan asoi ani engpo chu a chan lo ni se I chan tura handa ve ta la I u nau nu emo u nau pa ti hlum du khopin I za omna emo chung ko za omna hum itum ve ngem ti hi mani theu kanin zot ve mai donia kan channel a hian thu tha le ngai nom tak kartin kan da thuina ilo la subscribe lo ni chuan ilo subscribe ve nge to donia